igihe kimwe aha murabona aha bavuga ngo inkotanyi twaragwanya aha mu Burundi aha twaragwanye n'inkotanyi je twaragwa imbere yuko baje Kongo twagwaniye haje Muruta twagwanye indwi yose bangana ikiga nibo baciye baje Kongo baje buke hajya igihangerega mu kuji Kongo hajya baciye hariya mu Rwanda haje buke hajya igihanga twagwanye indwi yose uburuhiro baravuga bati urumva buyo yari yavuze ati banza mumfashe abatu bane yantise tubone kugenda uburuhiro bagiye badusigaho ni Kongo mbere tuca turajayo kugira duhungura impunzi zacu turaja kuziribera zirataha impunzi twaribeye beshi vyerekana Imana ingene ikora hajya mwari muzi ko ari banga bafise tutafise by'ubugwanyi nta kugwana baturusha kabisa nakakubahenda nawe noneho baratuzi ni Kongo bavuga bati atabatwebwe barahafashe hajya baratuzi turazinanye hajya nagira umuntu azogira ubwoba abantu je twagwaye ntagira na rase rocket ntagira na mortier tukabumutsa uno munsi dufise bikwiye dufise na souveraineté sha nibaze barabe nkaha rero mwe muri mbonera kure muravuga muti mbega nka Yozefu ajya ari mbone nuko nkunda kubivuga mu nkuru inyangoma yari yagerageje ngo yegeranye biranka haza abantu batize naco nta gisoda kibaho kitari mwabize aba officier igisoda kitagira aba officier kirabaho iri fare ko aba officier baza kugira baze Imana icituma shetani genda murabe ntuze Akabu ingere vyagenze Ahabu ujya mwami Imana yakoranije inteko ngo ninde yoja guhenda Ahabu ngo umutima umuco uvuga ngo jewe ngo uzogira gute ngo uzojana umutima w'ikinyoma mu bahanuzi mwari muzi ko Imana itarungikanye n'iyindi mpwemo kugira ngo nyene ncavuga nti mwebwe nimwe Imana yaciye ituma mutunganya burya bwicanye mu mashuri yose aba professeur none Sogo nkuru nziza ari mu professeur kuri kaminuza none ntibamwe umusaza sheke yagiye n'imbugita ngo banze usinyira amanota ngaha abonye yamusinyiye ati ndazutsa abonye asohotse yaruhukiye mu kibira bantu b'Imana bene wacu amagara tuyabura twayakunda muri Tanganyika keya havuze ibintu bituritse bimwe biturikiye hari scanner ibindi aha kwinjiro ry'umuryango w'imashini biraho nababwije ukuri nubagira cikane yaciye avyuka bose bagandagaje hakwirembo amaserumo bayacomoye barirukanga ayo ni kimuga bari bavuze ngo umuntu nyamba yagize accident ngo yaramaze hafi amezi angahe atihindukiza naho aryamye basha ariko yicaye ngaha kwibarabara yicaye ngaha kwibarabara ntaho uramenye ibyabaye Esse problema mesmo. Olha aí, bantu b'Imana bene wacu amagara tuyabura twayakunda kwari igifiti canje urumva nanje nagize Imana ko rero bangemye ruzoca gwinjira nanje Imana izorukatisha ntirungeme kuko rungemye urumva kubera ukwemera kwanje je nubu niko ndabivuga kubera ukwemera kwanje ni naba naho ngiye gutabara bene gihugu urungike abamarayika banzunguruke nanje ntagira umwasa azonesha cyarafata ingingo banagiye imyame turayigura erega twarahanganye twe n'abasoda ba leta dufise imyame turazeshe imyame kandi tukavuga ngo twagemye naho ntitwagemye namba maga baravuga ngo twagemye morale dikombata none mugaba Barundi bagwanye n'abadagi imyaka indwi abadagi batarafata Burundi none uravyo twavuye we warabo haramo murigira mwumva umuhari ushobora kugwana ijya myaka 10 yose
ata gihugu na kimwe gishobora kuvuga ngo ndaguha n'urusoro rumwe, ata gihugu na kimwe gushigikiye. Hariho abavuga ngo Tanzania ngene nahapfungiwe nyene, SJ yarapfunzwe wewe baramumanikira n'isuka. Batwita abaninja, ngo bajya abaninja. Omora neza wo mo kuja ico gihe Adamu na Eva bari bafise ivyanwa vyinshi. Imana yishirira akantu ngaha gusa ati none naje kameme nsigira agatere none wowe hatwara hose ahantu ukoreko mugabo acararengera vya vyamwa vyose acaravyibagira acaja kuraba ku nkoko yase. Evora Imana ikiramwirukana acabura imbwa n'imbwebwe na vya vyamwa arafise ntiyasubiye kuronka namba. Yarinze kurya rushe abaje kurima kubera iki? Umugararizo. Ibyabene gihugu ibibazo byose muri biri mu bene gihugu niko tubibatera twebwe indongozi. Ibyabene gihugu twabihinduye ibyacu, tugaca dufata dushitse mu bibanza tukabona ko abantu bose abotangira kuronka ibibonetse ari imiryango yacu, inshuti zacu na bamwe basoma mbike. Twifuza ko rero ingufu zose Imana yaduhaye zose tuzishira hamwe, tuzishire hamwe mu guteza imbere iki gihugu cyacu cyo Burundi, atawusigaye inyuma. Mwe tumaze iminsi ngo ujya n'igipinga kubera inyungu gusa, ngo n'igipinga yapinze mu biki? Ngujya mbere ntituvuga rumwe muri politiki. Iyo mutavuga rumwe muri politiki n'ibiki? Twese dutegezera kuvuga rumwe nk'abarundi. Nisho gituma n'utoza na politiki dutandukanye nk'abarundi tuvuga ati twarahari. Turiko turavuga iterambere. Nta mugambo uza kuvuga dukontrere iterambere. Tumbwira ati twarahari iterambere. Tuvuga iterambere kuri twese. Kandi muri iryo terambere tuko turarivuga. Umurundi wari we wese yaba mu ngambo y'ucankuriya uwo tubona ashobora kuzana ibyumviro birushikana kuri iryo terambere ajamwe akadukibera twakurikira. Ibyo gukumira aba tubona bafise Imana yabahaye bashobora kudushikana kuri rya terambere bijya byose tubyibagira. Ko umuntu aja mu mugambwe n'uburenganzira bwiwe, mugabo ko tuba tuzi yuko basokura bavuze bati nuwankuru kwava arazi ko gwiruka, tukaba tuzi naho yabagiye mu mugambo w'icanguriya tutari kumwe, tuvuga tuti ujya mu nikina aragishoboye gusumba abandi, aje imbere dukurikira twese tubandanye. Ngira ngo ni inkuru mbi ku Burundi, ni inkuru y'agacamugongo, ni inkuru y'agahinda ubw'igitero bakigabaga kuri bitaro ya Tanganyika, bivugwa ko wasanga ari Red Tabara cyangwa FRN bashobora kuba bahagabye igitero, cyangwa se n'abama 200 bashobora kuba barinjiye mu gihugu cy'u Burundi mu buryo tutazi, hashaka kuba hari hagwariye nk'ababo cyangwa abasoda cyangwa se abantu bakekwa mu mihari no mu mitwe igwanya cyangwa se ihiga igihugu. Mu buryo rero butunguranye nuko abagwayi bamwe bari gusohokana nk'uko wabibonye seromo, abafite ibikomere bari gusohoka mu bareba. Ngira ngo Burundi ni inkuru mbi ku Barundi bafite y'abarwayi, kandi tunabaremesha tunabihanganisha koko kuri uyu mwanya n'aka kanya. Ngira ngo ni inkuru itari nziza ku muntu wese asanzwe agwaye, asanzwe afite ibibazo, asanzwe afite akaga, mugabo hijugunyemo n'akandi kaga k'amagerenade cyangwa amamine cyangwa n'ibindi byose
abihebyi bakoresha cyangwa abaterabwoba bakoresha mu nyungu zo kudurumagatanya umutekano. Ni ibidasanzwe rero, ntabwo byari bimenyerewe ko mu Burundi ibitero bigabwa ku bitaro cyangwa ku mahopitari naka y'ubuvuzi, mugabo nyine byashitse, kandi mpamya ko n'amasanamu wayabonye, ni inkuru itari nziza. Ntabwo turabona Sebarundi ahumuriza abenegihugu, ntabwo turabona cyangwa n'undi muntu. Icyakora bamwe na bamwe babivuzeho mu buryo butandukanye nk'uko nanjye mbigarutseho, ariko ni inkuru itari nziza. Sahizi Sebarundi aremanga, aremeza ko yarwanye na CNDD, aremeza ko yarwanye n'inkotanyi. CNDD-FDD aravuga ko yarwanye n'inkotanyi igihe kitari gitoya, kandi bakagwanira i Burundi, akabakubita bakomoka bakagera muri Kongo, naho akabasangayo akabakubitirayo, ndetse akabambura n'impunzi z'Abarundi akazirebera akazicyura. Hajya rero ndetse akavuga ko nta banga, nta strategy, nta siri niri na rimwe inkotanyi zaba zifite Evariste Ndayishimiye adafite, kandi yahumurije abenegihugu arababwira ngo ntimugire ubwoba, koko twebwe ngaha turakomeye. Yavuze ko ari umuntu wagwanye n'Ababiligi igihe cy'imyaka igera mu 8, Uburundi burwana n'Ububirigi, kandi biza kurangira Uburundi butsinze. N'iyi ntambara rero ku rwego Evariste Ndayishimiye ayitwaramo cyangwa ayifatamo, afitanye na M20 n'Abakongomani, ngira ngo ni naho byaciye byunyuka, ayihindura intambara y'u Rwanda n'Uburundi, ariko si intambara y'u Rwanda n'Uburundi, ariko nanone ishobora gukururuka ndetse igasekanisha u Rwanda n'Uburundi, koko ibintu perezida ahagarariye, ibintu perezida yemanga, abwira abasoda, abwira abenegihugu, ababwira ati ntimugire ubwoba, Abanyarwanda turaziranye, twaragwanye, hatugwana, tubomana, dukubitana. Ibyo bintu byose uraza gusanga Sebarundi abaye nk'ubihagarariye cyangwa se nk'ubiyoboye cyangwa se nk'ubirimo, kugira ngo ashike ku ntego no ku mugambi wiwe agomba. Mungu asifiwe. Sasa nagira ngo mbwire abantu musenge mushyizeho umwete, koko ibyifuzo by'aba bagabo ni ingwano, ni intambara, ni ugutsinda, ni ukunesha. Umwe aba yikoreye undi, undi ahiga undi, akaga, amage, ibara, ishyano. Niba bimeze uko rero, abenegihugu mugabe musenge, koko urumva shyamba si yero. Sebarundi rero yanagarutse kuri disikuru avuga ko Tanzania nta bucuti bafitanye, nta bufasha bundi bigeze bahabwa, barwanye bakoresheje uburyo bwabo bwose, barwana imyaka 10 birangira bafashe igihugu. Ariko agaya Tanzania yamufunze. Kaga tuvuga, rwagwago tuvuga, Tanzania yigirira n'aba Barundi, rendi maridi merekredi. Ibi bintu urabona ko na perezida w'u Burundi icyaracyemera, iki turagihurizaho. Tanzania ntabwo ikunda Abarundi, Tanzania yanga Abarundi, ahubwo u Rwanda rukunda Abarundi. Ahubwo u Burundi n'u Rwanda bigiranira ibintu by'amakofuri mo hagati, ariko bishingiye aha, ariko u Burundi bwahoze buruta u Rwanda cyangwa se bwigeze butsinda u Rwanda. Mugabo simbizi, nabyo ni histoire. Twumva Ndayishimiye avuga ngo ku gihe cy'abami ngo twaratsinze Abanyarwanda, mugabo nta handi biroretse ibyo. Ni ukuvuga rero aba basoda b'u Burundi babonye bari kunywa amazi n'abari muri Kongo, yifashe kano gasanamu arambwira ngo mutabarize ikibazo cy'inzara, ikibazo cy'inyota, ikibazo cy'uko komunikasiyo itaborohera. Ubundi mu busanzwe iyo bari kurwana mu misozi miremire babaha amapanusureyi bagendana, babaha amazi yo kunywa ngendanwa, kwirinda indwara, kuko uko agenda yora ibiziba kuriya anywa, uko agenda yegeranya ibishanga anywa, niko n'indwara ziza kandi zikaza. Uri mu mashyamba nta buvuzi uri bubone, ariko mu kubura kugira urayanywa. Rero hari abasirikare b'u Burundi batari bake bagiye bapfa, n'abandi batandukanye babaje b'abacashuro batamenyereye iriya misozi. Kamemu rero yatabaje, wasaba amasengesho, asaba n'intererano ko Abarundi basenga, Abanyarwanda bagasenga, cyangwa n'undi muntu wese ukunda abasoda, kugira ngo ibi bintu Imana ibangurukanye bize bisubire
ku murongo abarundi basubira i Burundi abakongomani muri Kongo hama ibintu bihere. Hama rero n'ikindi nacyo nabasha kugarukaho iyo message nyine musengera abasoda b'abarundi baramerewe nabi. Sasa ikindi nabasha kugarukaho nuko mu mvugo y'uyu ndakugarika wumvisemo hano biriya bintu kuriya yabivuze ariko bikorwa nukuri kude chapeau 100% fariyute. Mugabo rero CNDD-FDD ifite ukuntu itanga amasezerano ariko ntiyakurikirane ntinayashyire mu bikorwa ntibinayirebe donc ikaba atari biri ofete nakaga nakamaramaza nakayobera abahinzi. Ibi bintu ndakugarika yavugaga iyaba ari byo byakorwaga very good. Mugabo rero ko bivugwa mugabo ntibikorwa nakamaramaza none bipfira he ngo bidakorwa. CNDD-FDD iratanga amasezerano cyane ariko ntabwo ibyubahiriza ngo yibuke icyo yavuze ahubwo irarenga igatanga n'ayandi. Buno rero tuvugana icyo ngendereye cyase ngamije n'icyaha aka kaga cyangwa se irishyano muri kubona cyangwa se ibi byose murimo murumva byibonekeza cyangwa bihita bimanuka biduga bikikama ukuntu nk'uko nuko mu busanzwe uraza kwitegereza ubone n'iki cyangwa se urumvamo iki. Ndakugarika mu mwitege muri politike ndakugarika agiye kugaragara muri politike y'u Burundi yabuze aho amenera kandi ndakugarika ntabwo ahabwa umwidegenzo nk'uko abigomba nk'uko abishaka kandi ndakugarika afite ijambo kandi ndakugarika azi byinshi n'icyabwenge nubwo atize cyane ariko ndakugarika n'icyabwenge mutagira ngo ni umuntu woroshye. Ndakugarika ari gushaka umuvuno mushya umukenyuro mushya atagize umutego agwamo bamuteze nawe yabateze undi mutego. Ukurikije disikuru ze maze iminsi mukurikirana nihweza ingendo ye bifite icyo bihatse. CNDD-FDD uyu nguyu ndi kuri yo nawe bifite icyo bihatse mu mwihweze ingendo yiwe bifite icyo byikoreye n'icyo bihatse. Uyu muntu witwa Ndayishimiye izi mvugo ze iyi ngendo ye iyi myifato ye bifite icyo bihatse kandi pe ukuri kwamye bifite icyo bihatse wanga wemera. Sasa rero navuga ngo Uburundi busa naho buri kugenda mu ijoro cyangwa mu mwiza ahatabona ahatagaragara. Uraza gusanga politike y'u Burundi ntiri mu mucyo yaba iy'uburimyi yaba iya mpuzamakungu byaba ibikorwa remezo naka. Hano rero Neva yavuze ko yatangiye urugamba rutsinda nta bushobozi afite ariko ubu ngubu afite iki ubushobozi agomba kurutsinda 100% ukuri kwamye. Nagira ngo mbarire abantu cyangwa se nibutsa abantu ngo ibi byiyumviro n'izi ntekerezo twebwe bene igihugu nta ruhare tubifitemo. Izo ngwano ntazo dukeneye. Umuntu wese wakinye politike mbi niwe biri ku gatwe kwiwe uri gukora nabi uri kugenda nabi uri kuvuga ibitari byo niwe biraba mugabo ibindi birabasha. Reka tubwire abantu rero ngo mugabe ntimujya mu mugondora zosi ahubwo mwumve ko abanyepolitike ari abo Burundi ari abo Rwanda ari aba Kongo nta gihumurije kirimo ahubwo byose biri gukurura bishyira intambara bijyana mu ngwano bijyana mu